Провокация кылбай турган жигиттер. Силер суроо беребиз деп келдиңер беле? Жол алабыз деп келдиңер беле? Ошого эмет келет. Анан келелек чаркеден алат деп чыккан провокация. Уланда провокация андай кылсаң аранда жол ушул болбойт экен. Өзүнүн маалыматын берет. Yok, hem oturmayısınlar bey. Sizlerge bunday informasiya gerek emес эле, сенсация керек mi? Belki sağlıklı. Götür çıkaralı öyle. Oturgulada tünel aylanayım, ne görgende çürküyorsunlar diye. Провокация masaya. Burhan yok, siz her buldu sen. Sen gönüllü kıkırıyorsun be, görbeyle. Yok, sen gönüllü kıkırıyorsun değil. Görüp duraydı o da. Hayırdı gördüm, neni gördüm? Ben tatlı oldu. Urgan'ım da. Her gördüm. Провокация var canlı oturun. Canlı oturun. Kim durdu? Hayır, meclisin canınızda oturduğundan uyalanmayın. Otura. Ançalık kasap çıkıyorsunuz siz ne olur? Mikrofonunuzu kapatmayın. Oturup dinleyin. Oturun. Anne sen mi yapıyorsun? Нет, не работает. Он зашел, а дома журналист Aranlarda buna bunlar ne böyle aranlarda bir uzun eştir var Hatay'ın Akçalı provokasyon var. Akçalı'nın her konuda bilirsiniz. Ne oyuncu da? Uzay Durva istiyordu bana provokasyon var. Özgürlük var. Nerede kalıp oldu? Bu dayın aldı değil lan. Geçeyim ama çalışma açayını kurdu. Açayını kurdu. Şunda volt getirir. Ben barsam canını kontak kalmadı. Ortada yakın var. Saat kaçta var mısın? Ben söyleyeyim bana. Saat kaçta? Sen bir yolu diye kapat dedin. İkinci yol var. Üçüncü yolda Siz benim volt kodası tamam yapmadınız. Bolu ayağına çekip olalım mı? Benim oyunca sen el uzaksın. Siz krasa. Ben bir öyle şaka. Ben bu vatandaşım. Anam iyi ben. Kurumda sarımdan bana oraya öyle alıp sana bizim bazar halkalı öpüyor. Marşıyla başlıyor. Yemin oldu. Anam barsam şimdi müşteri derecesinde geldi. Anam cananın gev işte bir numara çıktı. Anam korktu. Aksakalların önünde bir saat sürüyor. Ayranlı değil. Gelsen de kamudan malların apaları, ayarları şu.
Alan bir var mı bir sarça söylüyorsun. Ben bu kızı bu varlar. Karaylıdır. Baldır yayınmasını dışarıda ek olanca. Anam şimdi ben tanrı sıraçlarla çaldım. WhatsApp arkalı canlı sayan dedi ek olanın türüktürün görgöçtü. Geçkanday operasyon yok. Geçkanday reanimasyon yok. Benim gruplar var içine gel kardeşini var. Anapalarına aittim aslında. Bizi şu bağladı hepçem. Benim bolattan da. Ana nemi hazır yok baba ek şutat mesele meclislerle konflikt ek şutat mesele meclislerle konflikt var pas. Yani yaşlarında Allah sağ koydu. Biro gajerden çatakın çıkıp ketken sebebi murunqa çeyin faktörler var ekan da. Начальник лестницы турасам айтат, чынымен ошо үйдө мурун 3-4 жыл балдары салган дейт да. Анан дейт, милиция камасына жарашып алып силешин берип коет экен. Анан милиция аркасынан иштечип атат. Анан кийин ошондой жана балдардын апаларына айтты, аялдар ушунча эле сабап коюп кетет, милиция коет. Анан мен милицияда ошону сурадым. Болгон айтып берди. Анан кийин уже кайра келе атсам, алдыман чыгып алып прокурордун тоонун сурап атышат да. Emine жүрөсүз, кайда жүрөсүз, канчада келдиң деп. Анан мен укканда келдим да. Ошо мен дагы ошо өзүм чалдым, эмне болот да. Журналистерге рахмат, бирөө интернетте чыгарам. Анан кийин ошо биз саргыз экен эми. Була менен келдим эле. Кайда жүрөсүз, эмнеге чыктыңыз? Канча мүнөт турдуң үстүндө мындай деп. Жана мен айттым айнада. Мен сага деп мои проблемы деп, менин үчүн сен прокурор эмессиң. Илгери тиги бизде бир Представитель Верховного Совета olgan eşler var. Çoğunluğu aytkanda etiketten arıyor olacak. Yanlış. Aslında elimde ana elimde etiket yok, elimde etiket yok. Ben anlamda apeydi. Anlamda apeydi. Gelgen yapılarını görüyorum. Bana kimler beni söylüyor şu atsam, bunlar haftadan çıkıp atsayken de ben cumartesi beşi atsam koyutur değil. Anam değil, koyuturlar. Anam değil, ayttım öňüň jakpaydy dedim, men anın öňü maga jakpaydy, menin öňüm maga jakpaydy dep aldım. Durmuşda. Siz mamlakat kızartıyorsunuz dedi. Etikаны siz bilesizmi? Etiketten. Gördün mü? O akçalı provokasiya etken olmuş. Doказать ettiler akçalsam benim oyunca. Benim sebebim var. Daha nege güldünüz bayke? Aslında baylarınızı sanaş kesin. Nasıl oldular? Ana bunday oldular. Ayırdı içinde müzik olursa. Balda reanimasyada var sana men. Uygun mu? Şu dayağı ben yemişliklerini biliyorum, özüm için bilemem bakalım. Yemişliklerini biliyorum ben işte. Можно спросить, вы считаете, что когда вы придете, поскольку вы придете на место инцидента, это ваше личное дело? Нет, benim için kontrolü sayın. Anladığı için konuşuyoruz. Anasılar bulmak, jurnalistler. Почему вы не стали говорить, во сколько вы пришли и во сколько вы узнали об этой ситуации? Если такая ситуация... Нет, ну почему вы не сказали? Это что, такой сложный вопрос был или что? То есть вы не жалеете, что вчера вот так вот разговаривали с нашей коллегой? Это было нормально, вы считаете? Нет, как она ко мне обратилась, так и я. Был конкретный вопрос, во сколько вы прибыли и во сколько вы узнали об этой ситуации. Есть видео, где у вас, вам задают один лишний вопрос. Был один лишь вопрос. Во сколько вы узнали об этой ситуации, во сколько вы пришли? Вы пришли в 7 вечера. Башка каналдарга берсеңер, башка каналдарга чыкмакты. Эмне үчүн башка комментарий башка каналга чыккан жок. Бир эле мен Алатоо 24-кө берем дегенде комментарий чыгып атат. Мен бир эле деген жокмун. Мен Алатоо 24. Сиз колуңузду көтөрүп туруп, мен бир эле Алатоо 24-кө берем дегенде башка комментарий жок. Берип атам деп. Урматтуу губернатор, ошол Мен сиз менен сүйлөшкүм келди. Маса алдында деген комментарийни жазып алыптыр. Сиз ошо Айттым мен Азыр бар анализ тапшырсам болот. Siz kechirim so'rama dayapsizmi? Мен дайыр эмесмин. Анткени ал сөзүн мага катуу айтты. Мен ошону айтып коюңуз. Вчера я ответила, она вот задала вопрос, почему
Давайте мы сейчас поставим видео, где она задает вам вопрос. Вы прослушайте, а потом скажите, где здесь идет вызывающий момент. Выйдите вперед. Мы все видео записали. Siz koca kurulgan işinizge ökümlüsünüz ya ökümlüsünüz hazır. Buraya ökümlüsünüz ettiyiz. Jurnalistlerle basın. Sistem Oturmuş. Hem kadar bilge çoğun genel bazıları böyle. Bana şimdi ben yakışık olmadı. Ana ne biliyorsun sen istiyorsan tamam koysun. Gözüne okşanan yaş kallar. Ana ben o şeyden Kompromat bana çok oldu. Bir şey. Конечно, нет. Это заказные. Öyle koysun, razı şehirde değil çoğul var. Men жаңылы кишилердин чогул дагы баргыла телефонун сүйлөшүп баягы эки жараштыра алды. Журналисттер ошол жүрөт, тынч болсун, жакшы болсун деп. Араңарда провокаторлор болсо келип мага. Кечирим сурабай, мындан кийин туристтик журналисттерге комментарий бербейсиз. Мен туристтик эгерде сиз жакшы сөйлөсөңүз, нормально сөйлөсөңүз, мен нормально Ставьте видео, послушайте. Geçen siz vatandaşlarda aldınız. Dağıstan'da bazı Geçen sonunda kıdal olsa siz o çocukta mızıldak bir vatanınız hiçbir yapma göre. O mızıldak siz siz gece aslında keceyde turasın. Siz jurnalistlerle geçen video turasın. Yok geçen bunu kıdal olsa ne için biliyorsunuz? Mızıldak geliyor için biliyorsunuz. Hayır siz bunu da keceyde turasın. Sen mızıldak mı keceyde turasın? Окуя айтмамастан кийин болот. Түштөн кийин айтмамастан кийин болот деп алат. Сиз эмнеге милдеттүү Men de aytmadım. Bravo. Vazifemiz demede Başına oturup al, özüm zararım vardı. Özüm zararım vardı. Varsam, toz koyup 1 kilometreden aşağı gözünden arı jö var. Toz var, iyi de araladım. Демек журналисттер сурап эле. Канчада келгениңизди суроодо. Биз милдеттүүбүз ал жерге барганга биринчи адам. Иә, Видеону укпайлы, видеону. Байке, эмне кантип атасыз, Байке? Thank you.